Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bihaon, tahsinun natuin suratul ikhlas. Sumagawa, hadi pa kita niyo makalaton papagtahsin, kumawa na kita niyo maniyo tiyo pangadjian halawman sin sura ini. In suratul ikhlas, in tartiban niya halom sin Quran, hika hanggatus hangputag dua. Sarta in taud sin kalimat halom niya hangpo tag 5 kalima. In taud isab sin huruf halom niya kapatan tag 7 huruf. Damikyan in ayat niya 4 ayat. In makna sin suratul ikhlas ini bangha luga injilizia sincerity. Sarta in sura ini nanaog siya ha Makkah, bimakna sawab in surah bang siya bukun Makkiya Madaniya. Bang bukun siya nanaog ha Makkah, nanaog siya ha Madina. Ampain suratul ikhlas nanaog siya ha Makkah, Makkiya siya. Nazalat ba'dan nas, nanaog siya po asin suratun nas, iban before sin suratun najam. Hapartangahan siya sin suratun nas, iban sin najam. Bimakna napara na muna in suratun nas, puas sin suratun nas ang pananaog in suratul ikhlas. Puas isab sin suratul ikhlas ang pananaog in suratun najam. Bihaon, lumaton kita niyo pa pagtahsin. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Pagkabalikan sin kita niyo in ngan sin Allah Ta'ala rendi in lam den doon hangan niya aun waktu dumakmul aun waktu manipis. Ko no siya dumakmul bang siya kaunahan sin baris kasrah. Apabila siya kaunahan sin baris kasrah, bimakna in lam den doon manipis siya. In pagbasa kaniya, Bismillah. Bismillah. Bismillahirra. In ra din doon, marakmul. In hal niya marakmul. Iban sin ar-rahim. Damikyan marakmul daysab. Maita hasabapan sin baris niya fatha. Amuin baris niya fatha. Amuyaun. Baris niya fatha. Ar-rahman. Iban sin baris sin ar-rahim. Fatha daysab. Apabila in ra'yan kaya barisan siya fatha, hawakto yan in siya marakmul. Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. Qaf, qu, in makhraj atau kan guguwaan sin qaf, benin hantang niya. Benin pag-pronounce ha qaf. In puun sin dila mo, impuun sin dila mo ini, hipikit mo siya maun ha taas atau kan haraig sin dulang-dulang. In tampat yan, bang mo na namun malunok siya. Bang mo siya na namun ko. Bang mo siya na namun malunok, hindi isab hatampat ini, bang mo na namun matukas. Then doon, ha malunok yan, di ha malunok ini, in magwa din di amunin qaf. Qaf, makhraj siya sin qaf. Ang parendi bang mo siya sung-sungon pa unahan tiyo-tiyo amunin ini. Bang ka na naman yan matukas. Rendo ni sab in makhraj sin kaf. In qul huwallahu ahad, di siya tungod. Di tungod in makhraj sin qaf. Qu. Qul huwallah. Qul huwallah. Ha lafdhul jalala yari kya balikan in lafdhul jalala taon na to in lafdhul jalala rendi ingan sin Allah subhanahu wa ta'ala ha lam niya yaon in siya marakmul, hal in siya marakmul bang nato dungog-dungogon qul huwallah malago in piagbiddaan ni bansin bismillah iban sin qul huwallah. In bismillah manipis, in kul huwallah marakmul. In pangaso may ta siya then di hahali ni marakmul. In sababan
amuin baris haunahan niya. Amo yatin sawaban. Baris haunahan niya. In baris haunahan niya amunain fathah. Apabila kiaunahan siya sin baris fathah in lam halafdhul jalala dumakmul siya. In pagbasa kanya Allah. Qul huwallah. Qul huwallah. Qul huwallahu ahad. Ahad. Qul huwallahu ahad. Hal ini mataudin pagkarungwan na to magkalingog din di. Aun wakto magpakawasa sila in kaywanan qul huwallahu ahad atau kan qul huwallahu ahad. In hambuok din ha mga tunayon ta pagbasa sing Quran tunayon na to in hak sin tiap-tiap huruf. Subay mo siya pagwaon ha makhraj niya. Dukaing in ha ini yari ha iwan sin hamza. Subay tunayon ta in hak sin ha, tunayon mo sabin hak sin hamza. Subay patampalon mo in pagbasa kanya. Qul huwallahu ha na mo na ampa hamza. Qul huwallahu aha. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Allahus samad. Allah in lam din doon ha ngan sin Allah subhanahu wa ta'ala marakmul sawab in hamzatul wasal ini biasa mo siya hal fathah hatinya biarisan mo siya fathah Allah angkan na dumakmul sab in lam halafdhul jalala Allah Allahus samad. In sad in makhraj sin sad bainiin hantang niya. In duhol sindila ini ipikit mo siya pa ipon mo tampal pa baba. Ipikit mo siya pa ipon mo tampal pa baba. Ampa mo ang katon in puon sin dila mo. Amoy niyan ang katon mo siya. Maita hasupaya siya dumakmul. Sabab bang mo yan di ang katon pataas. Hati niya straighton mo siya bihan. Straight. Bang siya yan straight. Bima na. In gumawa ka niya yan. Sin. Sa. Sa bang mo yan yang kat pataas. Yang kat mo siya pataasin yan. Gumawain huruf sad. Dumakmul in huruf. Na bang siya dimakmul na. Bima na in gimawa ha huruf halom sin hamakrajan huruf sad. Sa. Allahus sa bihattu in pagbasa kanya. Allahus samad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Lam yalid wa lam yulad. Indal din doon in makharaj niya biainin hantang. Amo yan? Bang mo kitaon ha screen bihaon in duhol sindila mo pikit mo isab ha ipon mo tampal pataas ad da in makraj niya biyanin hantang duhol dila pikitun mo siya pa ipon mo tampal pataas doon gumawain huruf dad damik yan in dad den ha mga hurufol qalqala huruf amuin aun siya tingog puasin paghundong kaniya aun pa tingog gumawa amo na yung pagtawag qalqala long mo qul huwallahu ahad dehan bason na to magbalik qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu walam yakul lahu in nun patay rin diin nagbakiwan sin lam walam yakun lahu bang mo kita-kitaon yakun lahu sumakawa in hukuman niya yan apabila in nun patay magbakiwan sin lam idgham bila gunna idgham siya inhatihan sin idgham biini idgham inhatihan sin idgham di mo na basahon in nun di mo na yung basahon. Direct na kau pa, sumunod ka niya.
amo na in lam. Walam yakul. Bang siya bigun na gunnahan. Hati niya palukayon mo na amo na. Bang isa bilakon na idgamun mo siya hawayroon na linggo niya. Walam yakul lahu. Na hahal ini innon patay nagbakiwan sin lam idgham siya bilakon na pagnganan. Hati niya gunnahan hati niya idgamun mo siya sa di mo na siya gunnahan. Walam yakul lahu. Walam yakul lahu. Aun mad den doon sinha dua harakat. Pagtawakon siya ini maddus sila. Maddus sila. Walam yakul lahu. Walam yakul lahu kufuwan. Walam yakul lahu kufuwan. Kufu imfa imakhraj sin fa biya ini in hantang niya. Ipon mo tampal pataas amin hataas yaon papagbakon mo iban sin lips mo hababa. Walam yakul lahu kufuwan. Walam bukon dua lips papagbakon mo sa ipon tampal pataas amin ini iban sin lips mo tampal pababa papagbakon mo siya. Walam yakul lahu kufu. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Lihat to impagbasa kanya. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Then nasawabiat to, alhamdulillah murah-murahan bang man aun nakawa na to pangadjian then dito ha pagbasa atau akan pagtahsin ha suratul ikhlas. Wabad, assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.